okwenzekayo ukuthi lezi zinto zithi mazincane kwabanye kodwa kutholakala ukuthi kwabanye abantu zinkulu kubona ayibongwe inkosi. Make lapha embhalweni ngenye imini kukhulunywa ngamadoda amathathu. La madoda amathathu ekuthiwa ngenye imini ayeseyazi indaba yawo ukuthi azawuthathwa ayophoswa esithandweni somlilo ngenxa yaThixo wayo ayemkhonza engavumanga ukukhothamela abanye oThixo. Athi ke la madoda njengoba sawungena nje lapho esiyofakwa khona athi kasiyeki thina ukumdumisa lo nkulunkulu. Athi la madoda kasimiyekele ukuthi uzosikhipha lapha esithandweni somlilo kodwa simkhonzela ukuthi kuyokwaziwa ukuthi khona abantu abangavumanga ukukhothamela iThixo baze bangena phakathi esithandweni somlilo. Abamkhonzela ukuthi uzobakhipha. Nathi unyaza selikhonzela ukuthi liwuFather Christmas. Uyahlupha kuleli sonto manje oshembe simlandelayo umkhonzela ukuthi hayi ngimthanda ngoba ephethe izipho. Mayingesenazi izipho bese kubanjani? Funda. Siyamthanda yena. Ithi indaba esihlangene ngayo siyamthanda yena. Ngokuba waqala wasithanda yena uNkulunkulu. Angizokhuluma ngokuthandwa kwentombi yakithi ebisini kulelizwe. Angizokhuluma ngokuthandwa kukaKekana kulelizwe. Angizokhuluma ngokuthandwa komndeni wakaHadebe leSotho ekwabonakala igubhu ikhala emkhathini. Indoda yakhona uPetros Hadebe yayisivuka ekulaleni le ndaba ekulotshwe ngayo abalo bangayo encwadini ethi the beautiful ones of God and nendoda enkulu yasezulwini. Manje kasizokhuluma ngalokho kodwa khona lapho engiyakhona qhubeka. Mawumuntu usesithandile yena uNkulunkulu kuqala kodwa kuthiwa mawumuntu esho yena siqu sakhe ethi uyamthanda uThixo. Kodwa tholakala ukuthi njengoba silapha esontweni kusekhona umzalwane wakho othi wena uyamzonda phakathi kwalendlu othi kawumphiwe unjani. Unamanga kawumthanda uThixo. Ukuthanda uThixo oqala lapha kumfowenu ayibongwe inkosi. Sengiyabona nje sesithanda ushembe sigcine sikhohlwa abagcotshwa bethu ukuthi inyanga yezulu yakhuluma ngokuthi nginamapheya amashetha u46 namapheya icathulo ithi namasudu ithi konke niyakuletha lapha kimi ithi kodwa niyakuba namvuzo muni malokho enikwenza kimi anikwenzi kubagcotshwa bena abaniphethe emakhaya. Hayi wena phambili ayisithengela ushembe umjibu umgcotshwa wakho sekwaqoka. Hayi sihambisa ifulegi labo abagcotshwa bethu abasiphethe emakhaya sibenzela nini izinto. Kade ngibuka lapha eTanda Sekhethi bathengela umfundisi uHlengwa umbhedo omuhle siyaphosta lapha endaweni lapha ekupostwa khona kuthiwa hawu seniyabakhonza. Kuthiwa hayi seniyabakhonza labo abafundisi benu kanti ushembe owathi ngaphambi kokuba size kuyena indlela iqala lapha kubagcotshwa abasiphethe emakhaya. Kanjalo nokuthanda uNkulunkulu kuqala lapha kumneweni ohlezi naye eceleni. Ubona wena sewuthanda uNkulunkulu kangaka awumnakile ngisho umfowenu ukuthi leli yemba lifakile akusilona leSabatha. Hayi mina ngiyonikela. Ngokuba ongamthandi umzalwane wakhe. Umuntu engamthandi umzalwane wakhe. Embona lapha phambi kwakhe. Angamthanda kanjani uThixo? Engazange ambone. Uyomthanda kanjani uNkulunkulu ngambonanga? Manje ke kubabilanga ukhuluma ngendaba hayi ziselangeni ihlobo zami ezinhle Nkosi ayibongwe inkosi. Hayi ziyavuma lezitsuku. Siyazivumela inkosi ilanga ikhuluma ithi ngithema ngingena lapha emzini wasekuphakameni ithi ngithema ngiza lapha wasesikoleni ikhuluma ngendlu angangisakhumbuli nomuntu ukangihlale yini ithi ngithema ngiqhamuka ngakulendlu ithi kwase ngibona labo bafana bebane nentombazane eyodwa uthi ngithema ngibabuka ngase ngibabona ukuthi labo bafana ngakusibona balapha ekuphakameni uthi ngibe sengithatha uswazi ukuba ngibashaye ngibaxoshe uthi ngithema ngilithatha uswazi ngisondela kubona ngithi ngizawubashaya ngizawubaxosha uthi ke kwase kukhuluma lo olama lo mdala kunabo bonke uthi cha Nkosi njengoba ufuna ukushaya nje uthi singamasela thina ngasiwona amasela
uthi njengoba silapha lo mdala kunathi ube nesibonakalise kulaleni kwakhe wayesezwa izwi uthi ke lona baba njengoba silapha hayi uJakobe 2:14 uthi njengoba silapha nje thina ngasina baba ngasina mama uthi ngasinazo nezingubo zokwembatha uthi lapho esisuka khona ngasina kudla uthi sinabantu ebebehluphekile impela bexakekile kodwa ekuqalekeni kwethu lo mdala kunathi wasekukhuluma izwi kuye kulaleni kwakhe lathi hambani lapha emzini wasekuphakameni uthi manifika lapha ekuphakameni uthi nizawufika khona njengoba ningena baba ningena gogo ningena mama ningena bhuti ningena sisi uthi nizathi manifika lapha emzini wasekuphakameni uthi nizabafika obaba benu ayibongwe inkosi uthi lapha emzini wasekuphakameni nizofika omama benu lapha emzini wasekuphakameni nizofica ngisho odadewenu nabafowenu uthi nilambile uthi lapha ekuphakameni nizawukondliwa khona siyamthanda yena ngoba waqala wasithanda thina akabonga uNkulunkulu uShembe yasebenza ethanda umuntu esesebenzile uShembe wabaqoqa abantu wabaletha phakathi kwalendlu ngabe thina siyokwazini ukufika sibe obaba kubona siyokwazini ukuthi sifike sibondle ngoba balambile ake sithi kuShembe sengiqoqile nami ngiyilabo bantwana ebebelambile sengifike ngaphakelwa ngondliwa ngasutha uyahlupha umuntu mayisesuthi mina ngizokwazini ungenisa abanye na abaqhamukayo nabo ekuthoba zoko sengondliwe mina sengikhulile ngaka kuthini ukubonga kwami angisadlali ngevangeli uyahlupha umuntu mayisesuthi umuntu uyibulala kalula nje lento angayisebenzanga la makhosikazi ayelele edakiwe kuthiwa lithi iBhayibheli lami ayengayiphethe kahle athe mayiselele lenye yalala phezulu komntanayo yayisimbulala mayisimbulele sekuyabangwa sekuphambi kwenkosi uSolomon eyathi mayithatha ukubusa yayisicela ukuhlakanipha uNkulunkulu ngoba kusizi ngisho ngawuphatha umbuso wemkhulu mawungahlakaniphile uyobhidliza ngezakhe izandla yayisicela ukuhlakanipha wayeseyipha uNkulunkulu maseyivezela seliyangena icala konkosi lamakhosikazi abangingane ephilayo lo ulale kweyakhe wayeseyibulala mase kulapha phambi kwenkosi isithi hawu ilula lento lethani inkemba yayisilethwa inkemba isithi inkosi uSolomoni lo mntwana lo sizomkapha simhlukanise kabili wena mama uzothatha uhlangothi nawe uzothatha uhlangothi yayisizwakala inkosikazi engasiyo nina wengane ithi hawu Nkosi ushaye khona kakhathwe yabona nje kulula ukuyikapha ingane engasiyona yakho kulula ukubhidliza ivangeli ongazange ulisebenzele ubona uhlupha nje lapha esontweni ubhidliza ingoba ulandiwe wazokondliwa usondliwe sewusuthi sewubhidliza isonto